arat pantame kardom bajirlo pininil tumdak Suseng constituency APSLC party office long kedonang ko thibang lahen lo lapu nili RA lake vice president Rajeson Hanse lape napu bangke assistant secretary Waisong Terang lapen punili RV lake clinician ronghang Amren Town Committee President lapen kedukwe APSLC PS Committee President Secretary pinili tum la tabang so mai dak kedonang ko bangalahen lo nili tum votat lang so LAC pen homosti sirkep hantame isi review meeting lapen alang litum han kedamtang 18 Lok Sabha parliamentary election hut kacepaduk ke claim kedam PS10 alang tum kacapahai thek lapen vote kacapong thek labang so kacuru pansin litum kewa asi labang so mai litum ingsamjin pen dengpon lo lapen ladak Sucheng constituency long ke litum kaduk wera chini lo APSLC si niltum capahai ponsi BJP han parem lo dak polling station thongkep ra hini do thongkep ra hini ang bongpen kresir kep a polling station bangke APSLC high pon pam milo lapen hala non kidolang ke kon lo ho kre ke thoma polling station long tameni litum second lason si hala son long sidolo si hala dak tamen non ke wang jilang bangke niltum kachapahai thai ban tame polling station PS leader tum pen pini che than chimum pen assign niltum deng pon lo lala BJP ra cari tum pen kitlang ponalam ke kewangji jahong ciklo ni hai sipen ke sosial media tertailong ki post hab ki tok hab la kosam ahok yelam ki pat lang do produk ke hem kang something konjing kan kham pula bang soput ngale tum him kuki ibu konjing labang solam kaningje lage tuliram ronghang ke hai CM honorable CM Karbenglong Autonomous Council foundation there ni si kaningje bon council there ni si kaningje bon aron kimi ke wan labang ke nilitum chekroidun athema aron lake kumani kiduk de 100 kali ki plang o 100 kali saru sareng ki bi ki thibanta aron ke homan law is equal to all blum atidi ase aron yong si ke wan loblonte lake mesen kaduk wete tum deng donangji sita aron kimi ke wan ajoy ne pen rada phan ki ther rong prover phan ki ther pu bangke nilitum la bangke nang kroidun de EPSLC atum ke bisaralam ili tum non Karbianglong rat atum bangke internet mate social media puhai ke odun long ke lake non ningkan hini ke thom berlang hala bangso ningkan hini ke thom aprang ke lake internet awe Jio atawar ili tum long avelang Airtel atawar avelang BSNL atawar avelang ningkan potro apige aprang ke kita non ningkan ke thom plisi litum lahai ke long lo lapen lanang ke le jog itum tame internet bangke access dun lo internet like Facebook itum odun lo Twitter da itum da odun lo lapen YouTube kadu itum da odun lo lahai ke lage itum han ke aki milang non si sita bang kapre ka date a state Gujarat tong Andhra tong lai long ke Delhi tong lai long ke 4G 5G je hala sot ke bang ta prang man si long thai lu Gujarat long son ke lasi itum han mang ke aki milang bo si litum ke chenga ko ke tum misuse det ta hai use thego edet ta hai lasi aja ko hormu ilitum muni tum kadak tok dun det ta hai hala pen bangke ilitum awareness pen si latum han pakeng ponang po kalimati sita aja ka tum do intentionally nilil jongnam thuing tung hala so Chauhan pimeyo Muna Chauhan son ke openly si tuliram rong hang ke hai pan threatening pilo lapen challenge lo alang li gente social media long le kaning je kalilang ma kumahan lo ka challenge ke CM Karbianglong ang hoy long kang tuinai long kang ibang pan lo tangte Karbia tumpan anda lang ke lang rop si hala ki hoy pan ka challenge ai lo matidi upia polo hala soron pen alang li paning ji ai hedat ke ithete lamboy ai ke piniani di sida tum Karbia somar tum chinio e thego e tum ku pine yong se lang pan criticize lo Facebook lo se mek bak tok dog lo tangte Karbia tum han bonte hem kang sam beng cho jail beng dam chok asai selang like claim mati la son si ke therji bangke niltum nang there re la si aron blutang te la ke equal to all kaduk we phan ki bi ke sar banta yong si ke chok sip te nep nang po la ke tum accept lo sida aron amen pen la non BNS po amen pen kedi non ke CRPC avilu polam si wang kedi BNS aron men si claim po mate di non July pen sita BNS ta aron hala dak ben si aron ke san lo ke adak ben si kang sir lo ke hala dak jail ke do ning CRPC ai huilong jail ke do ning ningkan hini thai la dak BNS long
cikluan trok bak pabat po maden dia cikluan thong da cikluan po cikluan trok la son chot lo kamati la si aron ke la puthak thak lo sita aron men pe itu manang ther bang kan itu there re lain lo Islam betulan tim Karbiang Long pen jadi kira-kira tunda Karbiang Long konstitusi tim kami arong asar tumlo arong lakusan kerja bidang tu itu ala solong ngelitung pen Karbiang Long Autonomous Council long ke BJP pensi council cepat air lo. Rong le wangi sita BJP amen mele wango. Lapen rap han kirap ning dan non BJP atum lo. Di kalima. Why tim Karbiang Long? People of tim Karbiang Long punang cepat nang celar tu lang ke non ke. Di election hot ke tum long ke wange BJP pensi ke wange di. Tim Karbiang Long mele nang campaign kali. Non bang ke BJP non ke Karbiang Long arap tum ke karijek pamelo. 9 homosti long bangke MSC tu manke arangwo sidi kok chotlo arab tum kada ave pin lo la bangso ka chephere ajok BJP election ki haiwe ka party amen ben wangai hesi non ke tim Karbiang Long amen ada komane singar enut bakhan wan po komane ekemediction ma la son hai wan po lu ke than tum phan tame wan po than bang tum pan mate kupine resource person tame wan po lang litum la persi na itum rat long ke wangi ji ku mate di lake alang litum BJP election kaca pai we kamen pen ke totally failed lo la se alternative tim Karbiang Long men ben sinon rat long nang parjan lan cho te gamni nga klam chicken tin argentin chwa klam nga e khuble ya phi waro ke wa em chini ha ka committee yang kani ke FSLC nagani ga searching contensi ki wan itu ki le phau ar Yes, kani ka searching contensi nga ikubla yopi ke secretary president bat ki wawan nga LE Ubikrom Hanse bat ki member itu kami nga uklamnya yakni chicken tina kitin hakani ka por ke wadap ki ni ki M kali chonjong kani ka MP ki ong ki waro ki dahe kani ka thau ke waro ki tuni ki NC Hill bat ki West East tang i kenika searching contensi te man giu ong i darem tang i wada kamu da yob hi bha ka te gi wa i sneu bha ban ba ka sneu su wa wan jagandu yagini gi committee yong kanika PS ke secretary president te kamte man uya chemlang ro ini te nga uklam kamni ban gini gi wan chu lu le i hab ya person yagini gi parti yang ke PSLC lara klem kercan jak itu man ika wan ke jing citom teki lok nar la neki lok hadem la neki lok harwang waro iya chanlang la neki wachong ha nika parti rilum waro yo wan ika jing suk jing san la ne yo suk hi ya kan nika rukom waro KWM sini sa rilum tang tehi nga prinsip ya kan nika lok KWM sini wa ya chem ni waro tenga ya tang ya ke tehi nga kuble ya waro kuble ubut Klemelong PS sunga umay mordirang Chubay nani kenpek abiana hi hamren steng konsensia kinin junhi de ACC MP electiona Klemelong PS ahin ACC MP electione vote thumbe anmana kumin vote rejan thum somnik ikualai eirada amanis kinke hi bathalang suarenga Esar Bikrom Hanse Komisi la abian hin elai mentong pui Raisan oma ai sun maton tianga maneka eirat ul narangin bei mindong loin ei konvensi cu ei ni sakajep jara ke ei haya ni tiha nin ringin nang ni menriet rang le nang ni lungam nang ni pek rang kinjot sikin abian hin tutu kom bei dong loin ei sun maton tiangan maneka rat ula ei thothe narangin nang nikinin vuele nang nikinin zong mateni kiril thei karaisan